یک خانواده لیتوایی در دهه البوردیس که واقع در 70 کیلومتری غرب ویلنیوس 7 سال این جانب به پرورش چاروا مشغول است. آنها چند پیش غیر انتظار صاحب رکورد نو شدند. یک گوسفند 9 ساله با تخلص مرگاش یک باره 8 برچه به دنیا آورد. معمولا این جانور از 1 تا 3 بره نسل می دهد. 13 январи имсол гусфанди мо бо номи Маргоша 3 бараи нар ва 5 модарро ба дунё овард. Нисфи онҳо мисли падарашон сиёҳчатоб, боқӣ монда чун модарашон сафед ҳастанд. Аз ҳама хурдтаринашон 1.5 кило ва дигарҳояш каме бештар аз ин вазн доштанд. таваллуди барраҳои чандгоник дар ҷаҳон камназиранд. соли 2012 дар иёлоти муттаҳидаи амрико гусфанде 5 барра ва соли 2015 дар бритониё як бора 7 барра таваллуд кард. аммо дар китоби рекордҳои гиннес то ба ҳол дар бораи таваллуди барраҳои чандгоник ҳеҷ сабте вуҷуд надорад.